несправедлив, если, пользуясь моментом, не выражу свои искренние слова благодарности за предоставленную нам возможность провести сегодняшний фестиваль в этом прекрасном зале. Это настоящее творение искусства, настоящий дворец искусства. Зал нам также предоставлен на очень хороших условиях, благодаря поддержке нашего проекта, выдающейся русской певицы, настоящего русского интеллигента, народной артистки России, хозяйки этого зала, глубокоуважаемой Надежды Георгиевны Бабкиной. Bizim hakkında muhterem şahıslarımızda kapın fakat alkışlar ve kaderimize gidelim. Şimdi birleşip Jırmon deryasına döküşümü gale dostlar. Reşit Ağa'nın repertuarında keng soğuşlu, tiren mağnalı halk jırları her vakit zor orun alıp turgan. Hem elbette bizning yaş jırçılarımız da onun ismindeki festival laureatları da onun mirasına, varisine doğru kalıp әлеге жырларны үзләренең репертуарларыннан төшереп калдырмыйлар. Алкышлап каршы алыгыз. Башкорт халык җыры Сандугач. Сәхнәдә Рәшид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Башкорт дәүләт филармониясе солисты Руслан Сайфутдинов. Күңелемдә яз. Фортепиано партиясын Алиса Лабзина башкара.